icyo cyiciro kigizwe na Madame Uwizeye Judith, Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, Madame Mpambara Ines, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Bwana Murangwa Yusuf, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Ambasaderi Nduhungirehe Olivier, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Dr. Ugirashebuje Emmanuel, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta, Bwana Mariza Munda Juvenal, Minisitiri w'Ingabo, Madame Uwimana Console, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Dr. Biruta Vincent, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu, Bwana Musabyimana Jean Claude, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Dr. Gasore Jimmy, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo. Baregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, bafate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jyewe Uwizeye Judith, Jyewe Mpambara Ines, Jyewe Murangwa Yusuf, Jyewe Nduhungirehe Olivier, Jyewe Ugirashebuje Emmanuel, Jyewe Mariza Munda Juvenal, Jyewe Uwimana Console, Jyewe Biruta Vincent, Jyewe Musabyimana Jean Claude, Jyewe Gasore Jimmy. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. nintatira indahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibifashemo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abagize icyiciro cya kabiri kigizwe na Madamu Ingabire Paula, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation, Bwana Twagirayezu Gaspard, Minisitiri w'Uburezi, Dr. Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, Dr. Musafiri Ildefonse, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, Dr. Sanzimana Sabin, Minisitiri w'Ubuzima,